Kani gadega Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Ne kasni ka arpotrek unaitong kasang New Trap Youth Council kala pedang sobha yo Menteri Rangba Kejela u Dr. Mukul Sangma syak jinglang bo maunongrem ya ka maula CNRD block da ka jingdawa ya ki kat saut likimat ki bakasang kelapha da ka dor khas syak sarkar nadu ka arplai terek ubnai rempang muntausnem hakani kasni na kaleng ka HYC maulai circle kala perta jamru ban putrekam be ya ka inline permit kum kalat banyada na ka jingwan rong ki breu na bar ka belong kamat ka bakmat na kimat jingdawa jongani kaseng Tiga jingwan ke jongi mentah. Kamdai ke jingwan bawa bangi protes ke jingwan jauh hendringi welcome. Nomor baling bah kerai dan ikat decision jong ke kabinet hapo ke jingkri jauh ke CM lala penora ya ka mulai sini pula. Dia hak juga po. Nak liang jongi pun HYC ke balam keman. Bantawan nak sarkar ya ki khasau tri kiman. Ki bangi lalet banbu lingba ke merdom hak apa trip naik fab hajar kat nhiều mentau sudah rai ke bar ke sarkar kam simala ban respon tak letter jongi lene merdom jongi ban khod ikran ti kum kadang bangi ko ban pensngau ban alor jong kisi ari blok ki blote hak leng ki district ki jaka postin milia isngau ban ong ya Dr. Mukul Sangma ya ke government ke jongu MU2 ban alor kisin ari blok kacaj benrewi kadon kam se ILP kum kacaj benrew ngidon kam ya ka ILP pentri kam no mardor ya ka ILP postia nagleng jungi ho ni suthu ki babun ki minister lande wat Dr. Mukul ro lesi u khamlong anti lande u khamlong honyo knyat bani ka ILP lesi yo kadiga jingbom godip ke jong u iki an ki bron ka ILP tenagleng jungi ngi ong ba ale we cordially invite you all the cabinet minister ban attend ya kane committee kabangin sakhat hak apa artrek jong uni ubna ke bahal hapus sajan hang tai fokus national bo ban ya discuss sibun ki an kiman nomor kumbalongi ki an kimat panida ke jai benriu des tanga ILP klei ke jingwan jing influx hak ning for region ki bot bang let's say okay jingwan ki influx let's say ke kelab bot bang no jong ka Political party kamtam juga di national party lesing laban kongres reng ko bonong to sange no ban kipilti bot ban ki yo ino saya ke song suk sungan jo cai bende ha ke juga por ngi kuran ro nam tang ni railway project nampak simulatif haduk mentam ne ka ke government kalale entah railway project tegum bakalale mo lingba ka cabinet decision mo ya ketika kapar yun yang mentai pensange lingba karena juga kabinet ngasuban ong balung ban karai kabinet pensange no mardor ini project railway ke HYC hi ke kran sikenten dak boong pan pre kami ke LP ban ingin sayo pan ikran ban merak project peru lesi la don ka an ke bante la kam ya ke influx bante la kami nong we nong ar ban rong po jala jungi lesi nging long welcome la ning yelik thot lang ban sarkar iki project lani ki development peru ki buwan om tang na po central government rewat nas iwe pakiri